Coba sedang review te kwa ban ai publish bune ya bro ki subscriber ki viewers ki jonga publish bune nam ta jong phi ka jing support ka jong phi ngamla ban siu kliang nam ta ka jing support ka jong phi te ngan persang hi ban yai le ba ban yai wan ra ki video nam ta jong phi kat balai ten ka jing support ka jong phi te session ban karpat ba kini giling ki banga shedbu hapok shedbu hapok lada pipe jampo chen mi kitu giling te lada pitit jing tit lengba ka mentra lane jang ka flipkart te lada pitit lengba kitu giling un ba lada pitang shuklik ang to pitit igitiar gino igitiar pisaj ru te ngala ban yo commission na tu gan te ka jingera ko jong pi kalong ka badan kam ha te non kam e ban le tang ban shuklik giling wat igino ki te tiar ki badan kam jong pi pitit lemang tu tangan yo commission kanu ru ka jing tit tiar ka jong pi Pejun hibro session part tekne gudum ta kalong tangkum ka jingpen kan mau mo ikat tu kat ne gidon ki post barang lajan kur kelas date te gidon ki exam gidon ki bro te kan shu update mar ngam dayu por bha te persang mod update kat bala e kebenikong ngam ta gitu ki ba masuk tu exam jong ka agnivir kan mau ba pin download no economic card ka jong phi check ya ka jakat exam mar gidon ki ba yo shogo tiru te phi page bha ya ka jakat exam page hangno ka de te lada pio sugoti te bipet bha te mudba khablej hashwa shisngi shwa lejwat shwa je katha exam maro de pilej dere ka tu ka ju kasngi pinjenja lada khamjangai odon itu we yo sha do sejan airport borjahar imta imti be ere akadon he kata ka jakaro takada phiapan lejwat shwa lada pimpat tip kanangwan suk phi ka porba to exam amtam jong agnwir te marka agenwir exam kan sedang nadu live po jun terter lagi jong ki tarik kinyo live po jun terter te entah kan on por te download no you know pendep no live habide berk SSCGD te hadu mentaru 4 yo page yang kita imak sapo website la reply yo te sa comment 4 yo te kin sa ai kan notice da kila release kita imak lane bat yaki admit card nam ta ka jingmare rumah te ken saai kan notice ba long mandolul mitkat nam ta ka jingmare te ken saai kataru te yai abi kita bom pat check di kerteng jong ladih du mentaru yai check yo kumnur phi bakla pimla reban yo ban pe kerteng jong ladih yo phi pasu ka jingmare te dada phi pas ki jingmare pen biang ki documents ki jong phi ki domisal ki baro ki don kam nomor ba menta usnem ki ada penting betul por ba kenle direct ke juk por bat ka medical per bro te pion kam be dokumen si bro kapan biang kablong ready por ba le ka rally dan ini arta kan mau biang te jong ko west kasil habere begitu ki exam jong ka grade 4 LDA te ki nadu spor na le batai te download na admit card jong pi pe ba bari ha Julai hakatu ki ada penbi ba ke exam kan don lang bat ka language test rumah agak juga sini labu hangtu sampai kila ailang ba language test kena muslim shu masendet ya ka exam jong ayu kin to exam saya ka language test kan employ no shu te bar jong ka LDE bar jong ka grade 4 te selem hanam ta tu kibom pat apply nam ta kini post po MPSC kidon teli lai teli kane ko ke bolong eligible mo ngan batai tang ki bolong eligible kane ko ke last date of new June te kabolong eligible be yabaro ki ka bachelor degree kadega junior cooperative officer under cooperation department ada pimpat apply kane apply no mar ka bun post ka last date kadai of new June es kama wekta kane ko post kodon live new teli post san teli UR category khatsan khasijentia khatsan garo ROSCST baro kilong live new teli post yes apply no ada pimpat apply kane kadai graduate in any discipline from any recognized university kene de hapo MPSC mo kan mau lapan part apply no te kini we ka kane ko we pada ka last date kade hadu kena Julai ada part apply kene ka assistant employment officer under the Directorate of Employment and Craftsman Training Department of Labor Employment and Skill Development kane graduate in any discipline hilabai graduate tamah ne post khamduna total don san post kawe UR artali khasijentia artali garo bro long santali post te lala pimpat apply nam ta gini artali belong yagi graduate be sepersang man apply bat ke exam ro kan sajan hi hawni snem hi te phaban pun kre be na do mentai te habare bat ki exam ki post SSC tengan sa penwi yang go video mark lami ki post jong ka
beri jong kastep CHSL tengah sabatai nam takaturu te kini artili nam apply badai jong kamikli house sapo Mumbai yang maklare kidon artili pus balan yang tu LDA bat ka way kadeka rombiran enta kidon tang iduna hipus nilai pus untai te lalak pada apply nam takituru te sa apply no shua bakan kut kelas dit te tanggi nehi kijing pen kan mau biang sa sisin te abere kiwe dengan sa pen video no ngas persyang mat video no man kasngi te lada kabiang dengan persyang ru ban le no de live ru o sisin chiteo lene kumta ter kat bangalai dengan persyang ban le de live ban kamsuk ban yo ban juba bigino no jingli bede ibon mai bakali te lale de live te pilaban komen dengan persyang ban ai update e baro kat balai ban kamsuk ma tentang ka duna kana blog tentang jencar ban upload slam plan kana blog tentang mendon por bahaban shna iuha dan sa upload kamta kadang lig jong i problem te kampun kam tentang te kata kata takan nei flashbone